Uchemania na Murungu uria omba kwarania na bautwi. Kwa hiyo ngukugwata ugeni onare uri winja gwaku antu are uri umpe gitari kai mbere wita kanisene na inyore uri kanisene no atege TV ri kara kanisene tukomba kwaranira kidogo na tukomba kurombera nthiguru yetu no turu bwetu kenda Murungu agatwika mancha mega. Kwa hiyo ngukukaribisha bonthe onare buri kenda tumba gwitania turi amwe na Murungu omba gututharima ndene rieto ra Jesu Kristo. Ndina ntumwa Murungu iria Murungu ampete ni untu bwa antu baria bendene ya Kenya na ndene nya diaspora bonthe nkuba gwata ugeni no ntu TV yetu ya weru itaga wa guntu gukwingi nthiguru yonthe na itukumaia mwathani untu bwa gutwa TV iji. Kwa ngukwima Murungu rukirwa narua ni untu bakanya kampumbite kuona tomba guchemania antu aja kenda twaria kiugo kia mwathani. Kwa ndenda tutonya kiugo kia Murungu na Murungu omba gutwika mancha mega na omba gutumbanira. Ndina mworoto jo kithomo kia narua kira mwathani ombite gutwa gekuga that mwathani na ijure akathithia. Murungu no wijure akathithia na Murungu akathithia mancha manene. Kwa hiyo ngukaribisha rietu nera Jesu kenda Murungu omba gutwika mancha mega na jainya rietu nera Jesu Kristo. Ndenda tuthoma rutatu rwa Murungu ndene yukuria anene ya mbere. Anene ya mbere 17 kwambiria 1 monka kenda na Murungu akomba gutwika mancha mega na jainya rietu nera Jesu Kristo. Anene ya mbere 17 kwambiria 1 monka kenda na Murungu akomba gutwika bwega inkwenda twitanie bwega na mwathani akomba gututharima. Na Biblia iriuga uu na ri Elija Mutishibi wa baria baturaga bari mpinga Giriandi arera Ahabu atiri o ta uria mwathani Murungu wa Israeli aturaga moyo we uria ni ndungamaga mbere yawe ri guticoka kugia ime kana ngai miakene iji tiga riria nkauga. Na rutete rwa mwathani ruramukinyira arerwa atiri ukirwo cietire ugaruke utegerute rwa gaiti ugaichithe karuji na gakerithu karia kari mbere ya Jordan na gwakara atiri ukanyunya garuji rwako na nibathite nkunguru ikuretagiririo nao nawe areta arathithia o ta uria kuga kwa mwathani gwakari ni untu nietire aratura karuji na kau gakeruthu o kau kari mbere ya Jordan na cio nkunguru ikamuikagiria mugate na nyama rukiri na mugate na nyama ogoro nawe akanyunya garuji rwa karuji kau na kurakara atiri ntuko ciathira karuji kau karawa ni untu gutari ngai nthiguru yiu. Ninge rutete rwa mwathani ruramukinyira arerwa atiri ukira wite Serefathu ntora Sidon ugature ku na atiri nimbathite mwekuru wa Antigua wa ku akwejaga irio. Praise the name of the Lord. Ro mutegeri wa weru irutete rwa mwathani rukirwa narua mworoto jo kiugo giakwa kiria ngukaina kio narua nukuga Murungu na ijure akathithia. God knows what to do. Mwathani iji uria akathithia. Uju muntu umwe kirorio Murungu etagwa Elijah. Ibu ije mantu kirorio Elijah mono no tu kwari ne Elijah na kwari ne Elisha. Na ndi Biblia iriuga uju igita rimwe ana ba Israeli barethithia meia na Biblia iriuga uju Murungu arabatiganiria na kukurukira kiroria Ahabu kukurukira munene Ahabu antu bareia kuragita mpara Israeli mono na igita riu nthumbe Murungu Elijah ari na muthuru ararie ndene mwathani na ndene kirundu arauga ta uria mwathani aturaga moyo gutikarwo eja kugia na ngai kaneme igitara miaka 3.5 na nthumbe Murungu ite ije yo ikare ambi kane kanyu ambi endi ne etikitie Murungu. Praise the name of the Lord. Thumbe ije ne etikitie mwathani na ite ije kare ambi kane kanyu ambi endi ne etikitie Murungu na thurite ni untu wa menya na Biblia iriuga gukuma mono no ntu
kuringana na Biblia iuga nare Israeli igita riu anto bendagia mitwe ntigiri niyo yendagwa thokone na ntaka eija yendagwa na mikebe thokone na ni anto bagura kuringana na mparere ario igita riu yake 3.5 lakini Biblia iriuga ruteto rwa mwathe rurejira nthumbe we Elija arerwo kira wite kamu rutero utagete rutero bogaiti ukethera kamura gwitwa Keruthu ukarage au ni onga kurera ira. Praise the name of the Lord. Na Biblia iriuga uchu Elija arakarao akireta irwo inkunguru mugate ogoro na nyama na rukiri mugate na nyama biu ni irio embarrassed diet na ni untuba kugaria nthumbe Murungu. Na Biblia iriuga ore benderere okara Biblia tontu gutauraga kinya kamuro kareaga Kerithu karawa na Biblia iriuga gakwa Biblia iriuga Murungu aramumire Elija kairi Murungu aramenya uria akathithia na Biblia iriuga aramwira umara wite monka nturene ya Serefathu no ntune mbathite Biblia echunku iriuga I have instructed imbathite mwe kuruntigwa kenda kureraga aria kamwambirio erwe etakamuro na Kerithu no ntu imbathite I have instructed ravens to feed you kwou ni werirwo mutegeri wa weru ndendo kwira rukirwa na ru gwikirinya ogwo kinyete muthia ogwo nya kamuro kawite igita rira kithima kiu kuranyunya kikawa Murungu no wije uria akathithia na Biblia iriuga ararugurira Elija arere Elija umara wita monka Serefathu no ntone bathite ntigwa kende komba gukureraga ndendo kuga atiri mwathani na ije uria kwenda mwathani na ije rojo rwaku kinya kathima kamo kaingana mwathani akarugura kange mbere. Praise the name of the Lord. Kinya mwari jo aingana jo mwe mwathani akarugura inge mbere kira gekwenda ngwataniro yaku na Murungu ikariata no ethero igwathenia na Murungu ete komakania ithimo ria bikawa ete komakania lakini Murungu aga instruct no monka Murungu atamenjera no monka muntu muna kinya thine we nio no monka Murungu atamenjera no monka Murungu athane no nto Biblia iriuga Murungu ana instruct nkongoro kende karerage Elija. Praise the name of the Lord. No menye irio bi Elija arejaga biuma ko munene biuma ko Ahabu biuma ko muntu owe na no wenda kuraga Ahabu lakini kwa no wo kareraga. Praise the name of the Lord. Okwa no wo kareraga Elija ndendo kwira atiri kinya kithima kiu uranyunyaga kethiri gikinyete muthia ndendo kwira Murungu no wije uria akomba kuthithia. Praise the name of the Lord. Amwire kinya gikwa ne nthumbe Murungu Elija ata makui manto jau lakini Murungu aramwira umara wita monka Serefathu no ntone bathite nkongoro ne bathite mwe kuruntigwa ne kenda komba gukureraga. Praise the name of the Lord. Ibwega gwitikia Murungu ibwega okara na Murungu ibwega kura kuimakira ibwega no ntukura kumaka no nture twinwe Murungu munene Murungu kwije Murungu ije garore yaku Murungu ije narua Murungu ije rojo ra gwakara rietwanera Jesu Kristo kinya wona kinyeta muthia Biblia iugeta wa Alpha na Omega mwambirio na muthiriro rero kinyeta muthia mwathani ari mwambirio mwathani urendaga kenda wakinya muthia au nio mwathani atonya ira na mwathani atitiganiria bare bawe ibwega tugetikia Murungu ibwega twaraga okara no gwa otoro na bono tweterwe na torono kwi mwathani itwetikia Murungu antiro nomo kinya ithima biawa kinya manto kinya mearia ingana kinya ngugeu ura itaga yathira mwathani no ujura akathithia kinya kethera ne ibengi benja batena bichi mwathani no ujura akathithia ndenderie tora Jesu Kristo mwathani aga instruct ngongoro yume somewhere ije kende komba kuburera ikareta school fees mantu akuja geta bubwega bure bukwenda ikorunga mabubwega na gwitikia Murungu ndenerie tora Jesu Kristo. Biblia iriuga uju ndene yukuria John chapter 6 verse number 1 ndendo kwira Murungu na ijure akathithia uturo ne bwaku mwathani nwe wije uria akathithia ndene yukuria Joana 6 kwambirie mwe ndio kwenda tutegera mutegeri wa weru TV na muthikiria wa weru FM kenda tuigura mwathani akwenda kwari natwe. Biblia iriuga uju nyuma ya mantu jau Jesu arauma ko areta rwongoro rungi rwa iria ria Galili
narĩo nĩrĩo iria rĩa Tiberia. Arathingatwo nĩ kĩrĩndĩ gĩkingi mũno nĩ ũntũ nĩ kĩonaga biama biria athithĩrĩtie baria bajĩtue. Jesu nawe araitia kĩrĩmene arakara kũu amwe na aritwa bawe. Narĩ kĩatho kĩrĩa gĩtagwo Pasaka nĩ kĩarĩ hakuhĩ gũkinya. Nakĩo nĩkĩo kĩatho kĩa Ayahudi. Jesu achiũke metho arona kĩrĩndĩ gĩkingi kĩjĩte kĩrĩ we. Aroria Filipo atĩrĩ, inatũkũgũra mĩgate anto baba bare. Amũrĩria ũũ akĩmũgeria ũntũ we wengwa na ije ũrĩa akathithia. Praise the name of the Lord. Note verse number 6. Biblia ĩriuga amũrĩria ũũ akĩmũgeria ũntũ we na ije ũrĩa akathithia. Praise the name of the Lord. Mwini ũmũgere na ije mathĩna yaku, na ije ũbataro bwaku, na ije ũrĩa ũkwenda, na ije rũciũ rwaku. Na Biblia ĩriuga igita rĩmwe kĩrĩndĩ gĩkingi kĩrathingata Jesu. Rwanda areta ruongo rwa rũngĩ rwa Galili. Narĩo nĩ iria rĩa Tiberia. Arakinya Monka Rwanda na kĩrĩndĩ gĩkingi kĩamũthingatĩre nontũ ikĩonaga biama. Na tukwĩmũnya Jesu na aragerenya kũbarũmia mĩgate nontũ abere na rĩu nkuona teka bũthingatĩte nĩũntũ bũkũmpenda. Nĩona ndabarũmire mĩgate ntukũ ĩrĩa ĩngĩ na rĩ ntukũ ici nandĩ kĩrĩndĩ gĩkingi kĩramũthingata. Na bokinya Rwanda mathaa jaretaita anto baraigua mpara kurakara jeka ukwenda gutuka. Na Biblia ĩriuga atĩrĩ, na Jesu aratega aritwa bawe. Na ikwari na mũritũ ũrĩa wetagwo Filipo akuĩ na wau aramoria atĩrĩ, araboria aritwa bawe atĩrĩ, na ndĩ kĩrĩndĩ kĩĩ kĩothe gĩtũthingatĩre na nũkwona kĩnogere na nũkwona kĩrĩrũnye impara. Ina anto baba bonthe bagaita bia kũrĩa. Aritwa bararigara baroria na ndĩ kinya rĩ inatumba kuona nduka na aja tũrĩ na Rwanda tũgũrĩra anto baba kinya bia kũrĩa kenda bomba kũrĩa. Na kinyonge aroria kinya tukethera kwĩ nduka irio kana ara tumba kũgũra inatuita bia kũrĩa. Biria anto baba bonthe kĩrĩndĩ kĩĩ kĩothe gĩkarĩa kĩng'anie. Lakini Jesu na ije ũũ gatagatĩ ka kĩrĩndĩ kĩu gatagatĩ ga ntundu ĩu Jesu na ije kwĩna mwĩjĩ ũrĩa au wĩna mĩgate 5 na tũkũyũ twĩrĩ ĩndĩ kĩrĩndĩ gĩtaije. Na Biblia ĩriuga atĩrĩ, na oririe Filipo ũũ akienda kũmũgeria nontũ na ije ũrĩa akathithia. Praise the name of the Lord. Twĩna Mũrungu mũnene, twĩna Jesu mũnene ũrĩa wije ũrĩa akathithia. Gatagatĩ ga kĩrĩndĩ kĩu kĩothe na ije kwĩ mwana ũmwe mboi ĩmwe ĩpakĩri bia kũrĩa aja tũmĩgate 5 na tũkũyũ twĩrĩ ĩndĩ kĩrĩndĩ gĩtaije. Akini Jesu na ije ũrĩa akathithia bũrĩa akamiugithania mainda kenda kĩrĩndĩ gĩkarĩa. Na igita rĩu irĩrĩ aritwa ihĩreni kĩrĩndĩ kĩ gĩkare thĩ. Na Biblia ĩriuga ũũ rĩrĩa kĩrĩndĩ gĩakarĩre thĩ arajokia na inyuĩ ngũkatha Mwathani nĩũntũ bokijana ĩrĩa mboi ĩrĩa mwĩja kwĩrorete mĩgate na rete makũyũ mwĩja atakararia na mwĩja ũrĩa inya kaitĩre iu inya iyo barĩ inya wathithĩrie kata ithĩre au na ndĩ tonto nũkwona inya karekererie na mwĩja wize mboi ci ninjaga na mwĩja kaura kĩatho gĩtĩbua na ndĩ mboi ĩrĩa ĩrauga ũũ ĩranenkanĩra mĩgate na makũyũ na etakararia na etaugarĩ na etauga ninjara ngũpakĩri ĩranenkanĩra. Na Jesu arokĩria aratharima arera aritwa banenkereni barĩ. Na Biblia ĩriuga bararĩa na biratigara itheti 12. Twĩna Jesu mũnene, twĩna Mũrungu mũnene ũrĩa wije ũrĩa akathithia. Praise the name of the Lord. Na ije ũrĩa akathithia kinya gwakinyĩte mũthia kinya gwote na njĩra kinya gwkuona irũthingo rũu ũtirĩte. Twĩna Mũrungu mũnene ũrĩa wĩtagwo Alpha na Omega. I Mũrungu ũmbaga mantu chonthe, i Mũrungu ĩna inya yothe. Biblia iugaga Mũrungu ũcio nĩ omnipresent Mũrungu ũrĩa wĩ gũntũ kunthe. Biblia kauga omniscience eta omniscience Mũrungu ũrĩa wije mantu chonthe. Omnipotence Mũrungu ũrĩa wĩna inya yothe. Mũrungu ũrĩa twĩna nũ mũnene atiumba kũgananĩkwa nĩ nyambi arauga atĩrĩ arori na mĩgate kauma lakini akĩũrio na ici ndenda kwĩra Mũrungu no ĩno ĩcoke rĩaku. Mũrungu no ĩno ĩcoke rĩaku rĩa mũthia na Mũrungu na ici ũrĩa akomba kũthithia. Twĩte na mbere gwĩtĩkia Mũrungu ũcio, twĩte na mbere kwĩrĩgĩra Mũrungu ũcio na Mũrungu akombana. Mũrungu arabera atĩrĩ
bukamakeni. Jesu arabera bukamakeni. Biblia eriuga uju ndene yukure Matthew chapter 6. In the book of Matthew chapter 6, Mathayo ithanthatu, Matthew chapter 6, verse number 25. Verse number 25. Eriuga uju Mathayo ithanthatu. Eriuga uju mustari jwa 25. Ni untu bu ndibwira atiri tigaeni kwithangikia ni untu ba mioyo yenu bukaria bukiuria biria bukaria kana biria bukanyua kana untu ba mwiri jwenu biria bugekira anga moyo tenkurukia bia kuria kana mwiri tenkurukia nguo tegeni nyoni cieguru ite andaga ite kethaga kana ciuthurania ncukune na bagu enu uria uri iguru na imathagira anga bu butibata nene muno nkurukia cio atiri nuri kukiribwe umbikia kuongera kurea kwawe antwa mwangata jumwe ni untu bwa ure ithangikagia na nimbi itumaga bu ithangikia untu bwangu imenyithanagieni na marao jaburi ure jaribaga jatiritaga ngugi jatitumaga ngu indega nkubwira atiri kinya Solomoni ari na mwago jwawe chunthe ateithongomia tarimwe riajo. Praise the name of the Lord. Uju ni Jesu nawe igitare Jesu oriria Jesu ari nthiguruni ria kario jana ndi antu ibari na gintu gigwitwo worry, antu ibari na gintu gigwitwo fear, antu iba makaga muno bakiuragia gugakara atia, bakiuragia tukare ambi, bakiuragia tukanyua ambi, tugekira ambi, hana bakathoma maicha jagakara atia uturo bamwe bakinya muthia. Lakini Jesu aroboria atiri niki nontu bwimakagira ndibwira bukamakeni bugakira ni untu kinya buntu bwiku na arabangere kanu nyingi arabera mantu jagie mawa ureja thongomaga jaburi na arua lakini rojo jatithero jareo arabangere kanu mantu jagie nyoni cieguru arabera tegeni nyoni cieguru itirimaga itiandaga itekethaga ende abagu enu uri uri iguru na ireraga. Praise the name of the Lord. Verse number 25. Ni untu munde bwira tigageni kwithangikia ni untu ba mioyo yenu bukiuria bukaria kana bukanyua mbi kana untu ba mwiri jwenu biria bugekira anga mote nkurukia bia kuria kana mwiri tenkurukia ngu arabera tegeni nyoni cieguru ite andaga na teka kiugo ntekugo kae muthao ntekuga okataura Biblia buthuku no ntumo barega gwita ngugi bagatumira Biblia erende ne Psalms 127 ire yuga ni utheri bwinogaya na bia kuria bukareja na minoga na bugatukithia bukimama ire yuga we aejo barendete o betorone ari ugatumira rutetoro murungu buthuku no monka gwita ngugi no nto Biblia yugite mwathani akatharima ngwici anjara cietu. Praise the name of the Lord. Na Jesu atagona nto bena wori nyingi harabori niki nonto bukwithangikia bukiuria bukare ambi bukanyua ambi bugekira ambi mantu ana bakathoma gwa karate arabera tegeni nyoni cieguru itirimaga itiandaga itekethaga ende abagu enu uri iguru na ireraga iriuga ni mbi ituma bwithangikia untu bwangu niki nonto bwithangikaya ni untu ba mantu jaja jabia kuria ni untu ba mantu ya kai na Biblia yuga antu baria bate Ayahudi verse number 32 iriuga verse number 31 iriuga neu bukaithangikia bukiuragia tukare ambi kana tukanyua ambi kana tugekira ambi ni kwithirwa into biu bionthe nibio antu baria bate Ayahudi bachwaga baria betagwa ne chunku pagans ibo bachwaga ibo bathangika mantu we giteketie murungu utibati kumakira mantu nonto abagu enu na ije Biblia eriuga uju verse number 32 ni kwithirwa into biu nibio antu baria bate Ayahudi bachwaga untu abagu enu uri uri iguru na ije buri na bata mono na biu bionthe abagu enu na ije God knows murungu na ije jo iju mworoto jwa kithomo kia narua that murungu na ije
Bibilia eriuga antu baria batitikitie Murungu, baria bate Ayahudi, pagans, ibo bogeanagia mantu jau bakaaga bagata formula bagara gwitikia Murungu that Murungu no ene into bibionthe ibo ega gwitikia Murungu na kurega kwimakira uturo bubu no ntu batu twenjana cia Murungu na Murungu no gato shape uria kwenda bunka kingwatano yetu na Murungu ni thiro eriki Murungu agatwikia kuraja auga pagans lands after all these things ibo bogeanagia mantu jau mbecha ngotonga mbi ichima mbi bateta Murungu lakini Jesu araba formula in verse number 33 ende ambe nibo chuonene bo Murungu na mantu jaria jagirite na mantu jau jange jonthe jakongerwa ne ubo kaithange kieni onto ba mantu jarune ne kwithirwa urukaithangikira rurungwa reka mantu jamithangiko jantuko jamengane reka mithangiko jantuko jamengane ngendo kwiro mutegeri wa weru rietwenera Jesu Kristo ambo chuonene boyo gurumpere na wagiru jau jangi ugatinda kumaka ukirore ya karatia no ntu Jesu arauga uchu na ijo mugambo jwa Jesu Kristo wengo mutano Murungu arauga no ntu abagu enu uri ori iguru na ije buri na bata muno na biyo muno buri na bata muno na biyo na abagu na ije no ri jaure witherwo mwana ina mwana oku me abatu turana ba Murungu antu bara bonokete baeja na ba Murungu Biblia iwanda in John chapter 1 verse number 12 bonde bala betekirie Jesu Kristo ibaerwe inyagwitwa ana ba Murungu na ana ibo baka inherit the kingdom ana ibo ba inherit inheritance of his fathers ibo ba inherit rugairu ethe ana wo bara ba ete ana ba Murungu bachiari na njere kuonoka na gwitikia Jesu Kristo iba ete transformed ba umantu ba ana ba tonya kiri family yengi ya murujo Kristo na Biblia yuga Jesu Kristo noe mutano chia wakiranga batu tuthingatite Jesu Kristo wo nande iguru ni ituto na ikiatomi down the area in Psalm 16 verse number 6 augande na ruthanju na ungwatone au wenyandaga mantu ya nthiguru augande ndina portion there ndina ruthanju na ungwatone ya Murungu na iguru bara bonokete bena nthanju ire baigwatirite na iguru ba karoto robo bwega goto kamaka twina Murungu munene twina Jesu munene tukoria gwa karatia Biblia eriuga itwambe tuchonene boye guru mbere na wagiru na jau jange Murungu gakaja tha jatuthingate itharimo mbecha utonga megweta magari jau wendaga yetwanera Jesu Kristo ambo chonene boye guru mbere na wagiru na jau jange gakaja tha itharimo monka Biblia yugite itharimo bigakuthingata biunekare itagwo overflow ya mbecha overflow ya mantu jonde wendaga ikunekara na ikutukwenda rietwanera Jesu bara betikitie Murungu ugathinda ukimaka ukiuria wa karatia ugatinda ukarara utitoro na rire waga toro romba Murungu igirio Murungu agukaia kendo romba lakini tiga kurara kuthugati ntu wa mbecha Biblia eriuga tiga kumaka na ijuria kathithia eriuga for your heavenly Father knows that we need them abagu enu uri iguru na ije na iketumi mwana ore oku igitare athiritie kiratu kinya umwe muchiari kinya ate kwirite nethe nwithero wene mwana okwa na athiritie kiratu mwana okwa na athiritie ngwe cukuru na okaminchio okauga mbetere mbigwe kethera kambira na mwana rira ga insist mono kiratu ikithiri kana nguo wo muchiari riu nuigagua no komba kugura iketumi twira Murungu bobatu jetu ende nethero ije na nethero ene tonto Biblia eriuga Murungu emetho ne matu na Biblia iketumi yuga Murungu ndene yukure kiambiriria Exodus kuma augaga oni ndikuigwa kiriro kiana bakwa na ndikuona mithangiko yao rira atumaga Musa praise the name of the Lord Murungu wetu nonaga Murungu wetu na igagua onto bara tukwenda ikumutega na kumwirigira na kumwetikia no nto tuturagwa ni wetikio na wirigiriro faith and hope ni aturagia ntoma Murungu wo tukamaka ni onto baruju Jesu arauga wengwa in the book of Matthew chapter 6 verse number 33 irauga boka chwenyo ni nabo guru mbere
na wageru na jau jange jakomba kubuthingata. The verse number 34 ye ugatiga ntuko engana go mabataro jayo mobatu jayo ontuko ne nganwe bukaithangikira eri uga ne bukaithangikiani ne ontuba manto jarone ne kwethirwa rukaithangikira rurungwa neka manto ja mithangiko ja ntuko ja mingane mithangiko ja ntuko ruojo ni iro murungu rietwanera Jesu Kristo kaba twetikia murungu oju no to murungu na ijore akathithia rietwanera Jesu Kristo. In the book of ndene yukure kiroria Ezekieli 37 ndenda tuthoma laini ya kuma ya mbere mwaka 3 Ezekieli 37 Ezekieli 37 Biblia iruga oju ndene yukure Ezekieli 37 kwambirie mwe na Biblia kauga oju njere ya mwathani na yera kara iguru riakwa na warampu magaria ome ndena kirundu wa mwathani arambinika kiguru ne kiria kiojuritwe ni maroito nawe aratuma mbetera kirijo nkija thiurukaga na ri laitheria kwari na maroito ja maingi muno ma kiguru ne kiu jari werune ningi ai jari ja momoburu. Verse number 3 na waramburia mutana wa muntu kwombeka maroito jaja jagita moyo kairi na ndira muchokeria atiri wa mwathani murungu nego wiji. Praise the name of the Lord. Wa murungu nego wiji wikiroria Ezekieli uria waikirwe umarirwe araikwa kigurune na kigurune kiari na maindinde ja momo muno na mtojo na na wetekio no gitaga na metho ya mwili maindinde ja wijo mikama ende Ezekieli na na metho ja nkoro kama ntu batumera metho ja nkoro kie ja mwili na Biblia murungu aramuria atiri mutano muntu maindinde ja jari no kuona je kaja choka kugita moyo kairi aramwira gwa mwathani negwa wije. Praise the name of the Lord. Murungu na iji Ezekieli no mume Ezekieli na kirundu mwathani no to Biblia iruga nyare na kirundu mwathani aramumaria aramike kigurune kire kiari na maindinde ya momo arorua no jora Filipo orerwe anto babare ina bagaita bia kurea ende Jesu na ijore akathithia na inya murungu na ende ijore akathithia akumaria Ezekieli aramuike kigurune kiari na maindinde ja momo nire amuriria atiri mutano muntu no kuona maindinde ja kaja choka kugita moyo kairi aramwira we murungu nego wiji ndenda kuga murungu na iji murungu ije jonthe na iketumia Jesu ugire kinya jonthe itherwo rungu rwetanda zakage kwantu kumo kare mene guru manzo zere zeithwa yote ufanyayo atayare yote unaficha watu yataonekana juu ya mulima rekebisha mwendo hukumu yaja. Jesu na ije jonthe ginya guithaia ginya urathiri otuku kaba kwenda mwathani uju kaba kugarukira Jesu uju no ntu na ije mantu jonthe na ije ruju rwakura rwakara na ije mwaka uju ngore yakathira na ije Jumatano na kiume gikiura gwakara ende tutije batukira twina kio iwetekio na wirigiro na gwitikia murungu wake kou ne utokwenda kwinenganira ugatinda ukimakira mutegeri wa Weru TV muthikiri wa Weru FM ugatinda ukimaka ukiororia mantu ya karate nguturo bwako bwa karate kare ambi hana bakathoma ngekira ambi Biblia iruga pagans ibo gana ya mantu ende bara betekete murungu batakaga murungu mwathani no wije uturo bwore yakara no wije orana bakara no wije ngugichi yakure ikara kaba gwitikia murungu rietwanera Jesu Kristo na murungu akomba gwika mantu mega na murungu akomba gukumbanira rietwanera Jesu Kristo. Biblia iruga ndane yukura Jeremia yukura Jeremia 29 verse number 11 ibuje rutato ru mono kiroria Jeremia yukura Jeremia 29 mustari wa 11 na Biblia iruga ochu
onto ne komenya onto murungu na ije ni wakuga onto ne komenya mathugani jara mbuthuganagiria ni umwathani akuga ni mathuganio jathiri te mathuganio ja mathuku ni kenda mwikira wirigiriro matukune jenu ja muthia ni kwithirwa ni onto ne komenya oi murungu wa Israeli gukurukira kiroria Jeremia rira bakinyete muthia rira monete murungu jeka batiganirie rira monete murungu jeka atiamo nabo na aratuma kiroria Jeremia harabera arera Jeremia na ba Israeli ni onto ne komenya mathugani jara nkubathuganiria ni mathugani ja mega te mathugani ja mai ni kenda mbwikira wirigiro matukune jenu ja muthia mwathani mantwera kuthuganiria imathugani ja mega aciari bana kethira ibomba kuthuganiria na benu mantu ja mega abagu wetu uri ori iguru amurungu wetu baba wetu thuganiria atia kaba tugetikia murungu uju kaba tukerigira murungu uju kaba twakarana murungu uju no ntu murungu no mbaga ndenda kuga mwathani na ije aije chonthe aije mabatu yaku janenkanera ki mwathani etikia murungu akumbanira wakarana thiri ndenerie tora Jesu Kristo kethira murungu uju no mba kurera antu 5,000 na ni arume 5,000 na wikwari na ekuru na ikwari nyanana withugania antu babari bang'ana na neno ntu na migate 5 na makoyo jairi withugani science mbiu twina murungu munene etagwa omniscience eta murungu omniscience aije gento kionde all knowing eta omnipotence akona nguvu zote nenya yothe eta omnipresent murungu egonto kunthe ojoreta gonto kunthe kaba twetikia murungu kaba twirigira murungu na murungu atwika mancha mega ndenda kuwa murungu na ije etikia murungu ukamaka kathima kawa jakara kawire ka Elijah kakuwa ka Keruthu murungu na instructere mwekoro ntigwa wa Serefathu kenda komba kurera Elijah mwathani aga instruct muntu kuma Samuel utethio kuma na mwathani ujuri imurungu ukaria te omunene o gutuma nkongoro na mugate na nyama na nkongoro no chumbura ntu biathone lakini etera mugate etemeria ne kaga appetite na monke gaikire nthumbe murungu mwathani ugoro bata mono ugoro bata ngorukia nyoni cieguru ndenerie tora Jesu Kristo imbi ithenga karo imbi makairo imbi kwajirwe ni acendio imbi kwa ukora rote toro monko kagironda bia kiu etikia murungu na murungu akumbanira ndenerie tora Jesu Kristo mwathani no mwega ndiuga mwathani abutharime na bweke bwega ndenda kwenda twitikia murungu kenda tumba kuromba kinya gwo kinyeta muthia inkwenda turomba nawe ogwo titikitie murungu inkwenda witikia murungu ogwe you are not beyond repair ogwo unaweza kufanyia ukarabati na murungu womba gushipo kairi murungu no nto biblia uga batu twe maiga jare twenji na kware twenji muro na maiga janjawa twashipwa tuiga tutwega na tuiga twagoro na tuiga tuthongi antu babega katwaji kinyagwo murungu omba guship ogwe ukinyeta muthia ogwo kuona otena njira ingwenda turomba nawe na arua kena murungu akumbanira onto mwambere ikuona kogetikia murungu okamwana wa murungu no nto ana ibo bashugurikairwa ana ibo bashugurikairwa biblia yuga murungu atigo maromba muiya biblia yuga murungu kainga mato ni onto bakerere akuigwa igitara muiya korombo nyagetha no romba kona ya kama nto akuthitheka murungu akwerwa kiao akona tu ende kaba gwitikia murungu kamwana murungu wakarakui kethera no endaga ng'ombe kethera no endaga eria no monka wende ng'ombe kethera no kwenda ithano murungu no monka mwende ukenda kethera no kwenda kuri into biakwa no monka tutume relationship nawe no monka tuwe na ngwatano nawe niguo mbeti nyambi riu ngakunenkera kwa una ndegweri kethera no kwenda into ke murungu ambo tume ndugu nawe ambo tume ochore nawe umwitikie umwende oe muthingati wawe na okari into biawe no akarabu bwega ndenerie tora Jesu Kristo ndenda turomba muntu uri ukwenda kuonoka wambe wonoke arafu turomba itharimo biu bingi tukwenda nabio ki murungu na murungu amba gutumbanira rietwa ni ra Jesu minchia gwe ukinyeta muthia ukwenda kuonoka
na gwitikia Jesu na mwathani akumbanire ndenda turomba chokera nyuma kwa rietwa rya Jesu. Uga mwathani Jesu ibwega ni untuba kumbona na arua. Ibwega mwathani ni untuba kumbona. Ndekera irema riakwa tharia rietwa riakwa yukunera gikuo andika rietwa riakwa yukunera moyo. Mpethia mwana waku no mpe kirundu waku mutheru antongagirie magita jonthe nkoma ngukurega na ngugi ciaku cionthe rietwa rya Jesu. Ibwega Jesu ni untuba kumbona no kambonokia rietwa rya Jesu ndaromba na ndetikia. Amen. Mwathani ibwega Murungu ni untuba inya na wega bwaku. Ibwega no ntuba mutegeri wa Weru TV ntuku ya narua uria wetikia na nkoro yawe mwathani gukugarukira na kuonoka na gutiga njira imbe. Ndaromba Murungu ukabetikirie no kaandike muntu uria mwathani wakujira na kanyua kawe thati gwe Jesu uri mwathani ukamuonokia no kaandike rietwa ryawe ikunera moyo. Mwethie mwana waku no mwe kirundu waku mutheru umutongeria magita yonthe rietwa rya Jesu Kristo ndaromba na ndetikia. Amen. Ndenda turombera mubatu muntu uria ukuigua na kinyete muthia erija karoje gakwa kakamuro gakerithu Murungu kamurugurire njira ingi itikia Murungu na arua wokinyete muthia wagite mbecha mwana ingi arenja wagite bia kuria wina marandu itikia Murungu no wijura kathithia rietwa rya Jesu Kristo turomberie rietwa rya Jesu. Murungu itugucokeria nkatho itukwiri ibwega no tunwagirite no tungitagwa mwathani ibwega no tubinya na kiao giaku mutegeri uria ntegerete ntuku ena arua ndene ati thieje yetu ya Weru uria wina obatu Murungu uria okinyete muthia mwathani uria okuimakira mwathani ndaromba rietwa rya Jesu Kristo uchemani no obatu wo mwathani na aria mearie inganite Murungu ukarugurenge Murungu na aria ithima birawire Murungu ugatura ithima bingi no ntu no tura ithima Rwanda ni ontu mwathani bwategeri baba Weru Murungu bara bagwitikitie Murungu ana baku bara bakwendete cemania mabataro yao barugurire njira mwathani bombanire Ngai ndene rietwa rya Jesu Kristo. Ibwega Jesu no tugacemania mabataro yao na bagakumeria rietwa ryaku magita jonthe Murungu inya bara bajetwe we witawa Jebalafa Murungu uria oranagia Jesu gukurukira mpurire wa uriro mutharabene Biblia yuga abatu ni tworete ingo tuma ruta turakwora ndene rietwa rya Jesu Kristo kimutegeri wothe wa TV ya Weru ona ari Murungu uchemania na woka morie rietwa rya Jesu Kristo kirundu kiambaji enda kwirote na inya ndene ya Mary ya ntoma Murungu you have no portion there ndene rietwa rya Jesu Kristo Mary ya ntoma Murungu ikiuruga kirundu mutheru tekiuruke mirimo koma itugukania no kugondokera kaumagare ndene rietwa rya Jesu Kristo ukathage kia ntoma Murungu bakunike na ndamu yaku Jesu bakaria no batongerie ndene rietwa rya Jesu Kristo. Bwega Jesu no tunumbaga na nwagirite rietwa rya Jesu Kristo twaromba na gwitikia. Amen. Mbere tuthiria ingwana turikana nthiguru yetu tumika mbere Murungu nu areta kioria na nthiguru yetu ikara na thiri na ikara bwega no to Murungu atuonokete na twika nthiguru neji twitikia Murungu rietwa rya Jesu. Murungu baba ndene rietwa rya Jesu iturikana nthiguru yetu ya Kenya Murungu mitharime Murungu miethiri ndene rietwa rya Jesu Kristo itukulega waya wankoma na irundu bibie bire bigochiokeria gita rimwe witiki bwanda mwite na atia ituburega ndene rietwa rya Jesu Kristo nthiguru ino twete o mwathani na ni etu Murungu mikunike na ndamu yaku Jesu rikana atongeria bonthe kumora munene mukora munini ubaye umekirira no menyo botongeria nthiguru ici ndene rietwa rya Jesu Kristo rikana antu bonthe Murungu na kuga nkomete na kanya ndene nthiguru ni yetu ndene rietwa rya Jesu Kristo tharima nthiguru yetu Murungu no tutharime rietwa na Kristo Jesu twaromba no cokia nkatho. Amen. Ibwega ni untu bwa manchau ngithiria buru ndenda kurikana mutambo jojo atu Weru na atongere na bonthe bra bitangu gia Murungu abatharime na beke bwega ni untu bwa twanya opportunity je tumba gukinyira nthiguru yonthe rietwa rya Jesu. Murungu baba gwotura mo rietwa rya Jesu. Ibwega no to mwari yo warugurire bwa mutambo jojo atu Weru FM
na Wero TV rietwanera Jesu Kristo ibwega no tuba ene mwathani mutambo juju ibwega no tubala baitango wiku mwathani ibwega no tubala betaniritwe na family eche ya Wero TV kabadharime bae na bari murungu bokageria murungu bakaragia murungu bairigera mwathani ndene rietora Jesu Kristo bakaragie kire anthu ba murungu bale benda kurwa mutambo jo bakona kanya rietwanera Jesu Kristo itura ri mwathani na njaeji ito mekune kananda mweku Jesu Kristo ene mwathani gikarogeki ito beka njarane ciaku murungu bala baitango wiku tuko na muthenya ukaragia amwe na bo baethiri na inyeku ndene rietora Jesu Kristo mwathani twaromba na gwitikia amen. Okay bwega oni mutageri wa Wero beta wa Pastor Mark Murithi oni mpundumia kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya na mbithero ndi guntu gwita gwa ntura ya baitegeto iri ndene oruko location iri ndene ya baitegeto sub location na kanisa enera karaga iri next tungwene boys witete bo prison ya wirieu wakinya ntugwita Kasarani watonyera au ukethera school wita wa Nkwene boys twinenya Western bonding yau na au nio mbithero ndi na kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya in Andaroko Church ita Wakathera Roko Church and Reverend Ened Muthuri na ene district yetu ya Meru South ire tutongeretwe ni Bishop Alex Muriungi kwao ni ambithero ndi ukaigwa kwija tushiriki amwe na tugoru tutoro mwathani turi amwe na kuriunga au mwathani atutharimite itwitite bubwega tukionaga mwathani na kunje rutetoro murungu na tumbanirite na twina nkatho nyingi tukua murungu arokumwa kwao ni ambithero ndi Full Gospel Churches of Kenya Baitegeto branch Kathera Roko Church na Meru South District ire tongeretwe Bishop Alex na bondi nkubakethia mwathani abadharime na beke bwega kwa kunipea nafasi ili niweze kundumu katika hii huduma katika jina la Yesu. Mwathani abodharime bwethero bwene gitari rega twendere kwendera mwathani bweta bimye bienu bwendere kurombera ndiguru yetu bwendere gwitikia murungu na murungu akomba gutwika bubwega. Mwathani abodharime na bweke bwega tukona ne gitari ngira mwathani. Thank you very much. Shalom.